angiculi-ke futhi kuqala ngesho nje makuthiwa nje festival yomaskandi khohlwa shini mangabe kuwukuthi uMtshengiseni uzomfaka kube khona indoda ezosemva kwakhe kusho ukuthi lowo muntu loyo awusafuni ukuthi ebe khona endibeni kamaskandi ngoba nginalendlela leyo ukuthi mangiqeda ukucula ngihamba nakho konke engisuke ngifike la-ke ifoni le eka-11,000 isikhwama lesi sikaMtshengiseni ukuthi khona-ke phakathi khona mhlawumbe ama-CD noma amakhasethi nje ngumfana nje-ke oyigqokela nje izinto anyana engathi zithe ukuhlukahluka-ke ngoba phela ngakhulela emakhaya iteki igqokayo lona ungalisa nje la ko-2,500 ibhruku engigqokayo ma uthanda ungalisa nje ko-800 bese ulwasha njalo-ke ngo-30 njalo-ke emva kwensuku ey'ntathu ngoba ligqoka lizebhuku ijakhethi engiyigqokayo ungayisa ku-1,500 nje ngumfana nje khona ongenankinga oyisichomane nje ngithi unomfana othandwayo nginomfana lona nje onabalandeli abaningi nje ngizozama ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngimkhombise isiginci sami engisukunile esikhala kakhulu ukudlula zonke iy'ginci ngimfana omncane sivuleko isoleso ya isoke lesi isiginci sika-24 isiginci sika-20 something thousand angithi bafana sika-20 bani 20 something thousand yebo ngasithathelwa abalandeli-ke bafowethu-ke kuseyimina ngedwa-ke nginalesi ginci-ke asithengwa esitoro salandwa phesheya kwey'lwandle njengoba nisibona nje salandelwa uMtshengiseni ngoba phela kuyaziwa vele ukuthi into edurayo kaMtshengiseni hawu abalandeli bami obani bona bathi lethani la faka imfana omncane uyezwa uma uthinta la kuyathofozela asikhali-ke siyanyisa-ke ngiyazi-ke abayisebenjani ukungibuza ukuthi awuyishaye ngani isibheki yeza ngizonitshela-ke namhlanje njengoba-ke bengibuza abantu bethi manje awusho-ke ngiyazi khona sebejahile nje siyasibona impela isikinga esidurayo awuyishaye ngani kukanje-ke